Rak nam lak duk kana rempe football club dak ba pelim no ekatana football club hakatai berko haka first New Trap under 16 football league bala pelong dak New Trap Youth Council Central Body Sport Cells hakane kesini penhak pada yakani kelumpung lawan banlong kongsan da presiden rang ba ka jwasi uroi kupar sendram bar usumbut kongsan vice president dan bak lang khalingdo kejing ilak kah ketika kesini kalong ke basung shit bar itu nak bah hak kelas step la tap gol swa katana football club dari eminent chawan ke kapor jang kelamin ka narpe football club kala ban tap gol kala ya katana hak balang ba ketika gol la pelong banyak khat uru free ula penya daga extra time dari arkan hon kila poy yang sekejing khat kumta ban rai ka kan hon la do la pelong no daga tie breaker daga ne ka nam job ka narpe football club la yo ban khori ka song kusnam ka ba hadu ndepo jatingka ringkat ka trofi katwa katana football club la yo ka song bisa ka ba live jatingka ringkat ka trofi Klan ke depan ba ya hidup suwi mo. Pergi ke betul.